Oho njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩikia ihoya kũrĩ thirikari makĩmĩũria ĩtĩkĩre kũhingũrĩra andũ a bamĩrĩ ciao mĩrango nĩguo kũmang'etia thutha wa mĩrango ĩno gwĩkĩrwo kũburi kuma mũrimũ wa COVID-19 wagagie bũrũri. Wakati ambapo kila saa namsumbua dada yangu Dr. Mwangangi, namwambia lazima tujaribu tufungue magereza, hao watu wanaumia, wangetaka kuona watoto wao, wazazi wao, bibi zao, ili waweze kupata kujua hali yao. So tukaambiwa ni lazima tufuate utaratibu ili tuweze kufungua magereza. The prison service vile tuko, our greatest fear actually was with the correctional services. Sababu if you have over 50,000 inmates mahali na staff wako, we were under so much pressure to try and see how we can keep our inmates safe. No riu kuri na mweneni mirango ino yahota kuhingurwo ringi thutha wa uheani wa njanjo kuri ohwo na maobitha aria marutaga wira njera-ini ici kwambiriria. Tunataka kuhakikisha kwamba by Friday this week, because we want to open the prisons, honestly speaking, tunataka kufungua jela ili watu wakutane na familia zao. So the only way, nataka kuambia tu kweli, the only way we can do this fastest is we ensure kila mtu amekuwa vaccinated. Ili sasa tusiwe na uoga kwamba tukifungua prison watu wetu wakikutana na wale wanatoka nje watapata shida. Mubango uyu ukirugurio njera-ini nene ya Naivasha, Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe na murunawe wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i ni magathiririe njanjo cia COVID-19 iria irathie na mbere kuheanwo, makiuga ni inyihitio gwati wa gutamba kwa murimu wa COVID-19 gatagati ka muingi. Mimi nimeshachanjwa. Wale ambao wanasema ati chanjo hili sijui inafanya nini, ati wengine hawazai, wengine hawafanyi nini. Mimi nataka kusema wazi, mimi nimechanjwa. Na mimi nasema wazi, mtu anaweza zaa akichanjwa. Wewe unasumbuka kitu gani? Wewe chukua shindano, wacheni hii porojo hii ndogo ndogo ya huku akudanganyana huko jioni eti kitu inaweza kukufanya hivi. Hakuna kitu itakufanya. Mihango ya uheani wa njanjo ruhonge-ini rwa njera iratanywo gutwarithio na mbere nginyagia muthia-ini wa kiumia, gugitanywo wona yarika mitaratara mieru ya gucerera ohwo ni kurutwo. Thirikari igithie na mbere gutigirira kwina njanjo cia kuigana guku bururi-ini, riu wigiririki munene utigeirwo muingi gutigirira ni wathie guthecwo kana kwamukira njanjo ici. Kiribotera Inooro TV kuma njera-ini ya Naivasha, kaunti-ini ya Nakuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ wa Nyamu.